Hayırlı gün, hürmetli milletvekiler. Bugün bizde de Gafur İray'ın Tatarlarının reymansı. Bora benim şu arada katnaşımla bilgeç, onlar üzerinin selamlarını benim ortadan uzatıp etip riberdiler. Benim özüm isimim Rim, familiyam İslamkulov. Kırmantau mektebinde tövge derslerim, fizkultura hizmet derslerim oldu. O zaman bir inşaata girip, yafatını bittim, mektepke kilip, kırı bilen, boğalarga bilim terbiye görü bilen beriletten özümden tüp maksattım okutu olsa, ikinci maksattım buldu, tuğan yakını İran'ın müziğin uyuşturuğu. Biz orada biz okutuşlar kolektifi, mektep, avul halkı tırışlığı bilen bir köp eksponatlar jıydık. O vakitte 77 yılda eksponatların jıyığı elden kıyınlık getirmedi o. Var idi, onların şağınıp söylerge önemli kalan bir koyun kadar onların doğal bulmayı. Men onların çöplükten de jıydan bir boy buldu mene koşa ol çöplüğe jiz tumgan, jiz toğaslar var idi onda. Taziklar. Oydak evler buldu. Bu jirenmesin, şeklenmesin de onların maşallah yubdum. Teşinde yardım etti. Boytak kanat toplağının son men bu evlerinin eksponatlarını fotoğraf düşürüp, tiyişli dokumentlarını жыйнап тутырып, Уфада, Комсомольский урамында bir yurtta işte Бладри паспорт, сразу паспортта aldım 2 ay içinde. Boytaktan müze açılsa da bir pasportu yok. Nişik aldım, okşa bilen aldım, pabulat aldım. Birinci bulatta tur dokument tutarasınlar olasın indi. Bu müzenin eksponatları daimi rövüşte erizde hamanda nite, danlılar jıyla hazır neylerine işki kurallarını, iş kurallarında toplarda bitmiyor, onlar çöplük altı beri bittiler bitmedi hazır. Yani hamanda bizim devam edeyinde şu evlerin jıyı. Şu sırası gana bizim men pedagog tuğuliden, tövbel spesializmin zatekne kuşlarnika olxucal teknikum bittim var. Men son 77 yılda kildim de 5 ay işler bildirdim de mektep direktörü meni öyle nege mektep aldı indi. Bu orada iki kursabıtlarda kirekligen onlardan miye bütün bir narsa yürütmedi. Bizimden başım bilen işlegen evlerler. Bu pasayını kirgeçte men konaklar kirgeç o kaskı tutup yürümeyin miydim? Balalarını yürüterek gerek. Mesela şunu da bizden yılda aşağı turlar, balalar kitap öğrenmeleri, gençler olarak gerek, 5. klastan hoca olarak gerek. Bütün boytak yıllar hocalar işler öğrenip kurslar biterlerinde. Bu vakitte bizim Ütekem Yalnıztayım Mektebi'nde iki motor mektep müziği var idi. Bu bize üçüncü müziği oldu. Bu tip o mektep açıldı. Her vakitte müzik burun işine giden gerek türlü fenlerden seminerler oldu. Spor yarışları en birinci kilip görü bilen neler konaklar bilen müzik bilen tanışırga müziğe gerek aşıklar indi. O zamanında Magarif ministerleri bunu işlegen Galiye Muhtar kızı Muhammedyanova, tağında Zühre Yaganur kızı Rahmatullah Premier Minister Rafael Boldatov bizim müzede bulup müze için yukarı baha verip benim kolumda kısap rahmet ettiler. Bunlara şu kadın rahat bulgan şu vakitlarda. Ben özüm de tağında harbi hazırlık dersleri okutuşu olarak direktör bilen söyleşip 2001 yılda onun ateşinde, benim ateşinde Frantay bitince şuna neydi? Onların içinde mendereştirip mektep başçısına biz abiliş aşağı uğradığında o vakitte türlü mininiler oldu, rayonda abilişler oldu, yani Pamitnik olsa o Gülgener isimlerine bulagat iş, abiliş bula bir yakırlada soğuşta yol karlarında ölüp kalganlar, ikincisinde tire bulganlar, koytkanlar deyip işledi indi. Boytakına akşar yılda o halka yardım etti, rahmet olarga. Kimler etilerin kaybırında bilmegen yana akşar ettiler, menin etiyinin kaybırı şunda deyip bilip, men onun altında başımı yerim deyip, şul hadım vakitler buldu indi o
Рәхәт вакытында, ни вакытта, шатлыклы минутларда. Бу мине тантаналы рәвештә ашып, районнан да ни вәкилләр килде, авыл да исән булган, анда 18 ветеран бар иде, алар да килеп, менә рәхмәт мәктәп коллективына рәхмәт әйтүләр нигә. Мин шатланам, әле дә ул вакытта эшләнеп калынган дип, нигә Симентка бик кытлыкта заманы ни вакытта булып алды. Мин Суданның нигә Титов фамилиялы аны кадәр мәрхәмәт. Ona хат алып, дигән авыл советыннан шулай тиге тиз арада гына Симентны алып кайтып, шулай эшләп өлгердек инде ул. Бу нидә обелиск белән музей балаларның белән патриотик тәрбиягә бик зур әһәмияте бар. Мин үземнең нидә опыттан да чыгып әйтәм инде, тиге военное делодан да кергәч, сугыш ветераннарын Афган койларны тода булган авылдашларына шул сугышның шаһитларын чакырган вакытта укучылар белән андагы музейдагы планшетларны төшереп, ул барыбер күп нәрсә турында сөйләп инде ул. Сугыш чорындагы экспонатларны да шул нигә куеп, күргәзмә итеп куеп, барысында музейга кирип, шул мине оештырып булмый бит инде шараны. Файдасы булгандыр дип уйлыйм инде. Онан соң музейда безнең шул Герой России минем күрше авылдан Якуб Фәрәт Абдулла улы, аның белән 11 класс укучысы Аманова Зөфия белән мин аның җитәкче буларак эзләнү эшләре алып барып, Башкортстан укучылары арасында 3нче урын алган иде инде. Ул вакытта аңа бирделәр, грамота бирделәр. Миңа теге рөхбәтел бирә торганнар иде. Ул елына ничектер бирмәделәр, кайлар мен әле дәгъва иткәнмен. Зөлфия әйтәм, мин да куллап белгән идем. Онан соң мин күп еллар менә күренекле авылдашлар, күренекле авыл эшчәннәре, күренекле гаилә башлыклары турында, мәктәп тормышы турында район гәзитенә язып бардым инде мәкаләләр. Шу мәкаләләрне күп әле монда да байтагы минем ниләр алып килгән идем инде. Шуны минем эшемдә югары баһалап 23 елда шул Сабан гәзитенең Нәҗметдин Фәршатов исемендәге премия лауреаты бирделәр инде. Онан соң 20 елда уйлап тордым да шундай 20 елда безнең 32 елдан алып 50 елга тиклем Хорматы колхозының президенты булган. Авылдан бер көннәрдә ревизия корбанына дуслар үтүдән саклап калган Ленин ордены кавалеры Валиев Шәйбәк улына арнап токтаташ асык. Ул аңа лаек кеше инде. Ул андый шәхесләргә әле районда токтаташлар юк иде. Тогда бер күренекле укытучыбыз, Башкорт дәүләт университеты профессоры, академик Габдулхак Әбҗәлил улы Халиповка 23 елда үзе укыган мәктәп бинасы стенасына токтаташ асык. Бу да минем инициатива булды. Сез мактана дип әйтә күрмәм. Минем үземнең қолдан килгән эшләрне эшләп, аның турында дәлилләргә ул районнан чыккан гәзиттә шул турында язып чыклар икән, биргән инде башлангычында. Менә музей белән кысангач бит инде төрле районнарда да йөргә туры килә. Карап йөрим шуңа белән районда безнең мәгариф музее булмаганлыгы миңа яшәргә бер тормыш алып калган кебек тоелды инде. 24 елда ул вакытта районның хакимият башлыгы Фәнил Фәиз улы Чембизовка килеп, мин бер бүлмә, зур гына бүлмә булачак музей өчен алырга тырыштым. 25 елда, уже февральның 28-дә бу музей үзенең ишекләрен ачты. Аннан соң үземнең безнең музейда булган икешәр экземплярлы булган әйберләрне акция итеп, күренекле шәхесләрне алдан чыккан менә рәсәт күрсәтүләр бар. Ул кеше борынгай нидәдә булган, Ранада инспекторда булган һәм башка нигенең Габдулхак абыйның ниләре профессорның да ниләрен данлар шулай дип бирдем мин. Аларга бүләк иттем инде. Тагында музей белән
muzey işlev, müdiri buluğu, Toktataş bilen ağlarından kişi bular tebekeyimken men özümni erege vaqtda men Afgan soğuşu kızım noktada bulgan avdaşlarının hem maksud operasyada qatnaşkan avdaşlarının isimlerini мәңгіләштіру мақсатында Токтataş koyu bilen meşgul olan әрі avuldan 142 min қазір 142 min ақша жиылды. Bu неге işini başqarып шығару үшін мен 5 кишиден тұрған түзедім, группа түзедім. Bu işini izgeç tip temliğiminde üzerinde rayonun tatarlarının jayılışına muzeyden geçecek bütün şuna dikkat şebitlerge isebim var indi. O da toğal çalışımına tamamlap şuna itesim. Kireyinde kimdir muzey müdiri bulgan bitinde o мәңгілік kişi түгіл şeytan kimdir partiya kimdir gite o anın uğruna bullasa kişi bulsa öz işine namus bilen qaragan kişi tınğıssız, buldaklı, көңілін салып, bu işine başqarып шығардай kişi bolsa şart bolar idi. Эде турган символалар дип әйтеп, o muzey не булып кала, o энтузиаст буларга тиеш ул киши. Менә игътибарыбыз өчен зур деп, рәхмәтсезгә барыбызда исән сау, булып яңадан кайберләребез белән Гафури җирендә безнең авылда очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга. Нешін дегенде, бізде мұнда музейшіклар отыра. Федоровкадан, біздің Ермекейден, сіз, конечно, қылсағыз, біргелешіп, өлі сағат еғырым бірге шәлірегіз, конечно. Оның денег ретіне әнділік кетесі бар. Рүстәйтігіз, Рим әфәнді, Рим Насрулла ола, құрметлі Рим Насрулла ола, Қазақ халық әнеңкелерін, мәдениетін үстеуде, жүріп дөтлерін сақлап қалуға башқарған бұл іштері біз үшін Башқұртстан Татар Конгресі сізге рахметімізді білдіреміз. Алдағы тұрмысымызда да милләтіміз үшін қызметіге борыштарсыз деген шынышта боламыз. Бірге болайық, бірден болайық. Башқұртстан Татар Конгресінің басқарма рейсі, комитеті рейсі. Рима, бияққа қара, артыңа қара. Разина Маргалиевна, обед не ты взяла Суров. Ведение соблюдаем, да? Порядок 10 ведения. минут, потому что бездың выступлениялар после 10 минут, основные 20 минут болды. Қазір біздің продолжаем. Суров Рим әфәндіге. Біз бетінде төбекшілер, солай ма? Әрбірсінің ауылы бар, тамырлары бар. Рим әфәнді, әміне ауылының тарихы көтерілді ме? Нәрселер таптыңыз, кімнәрсіз? Башқұртма, типтерме, мишерме? Біздің кіші нәрселер білесіз. Biz tipler. Tipler tata. Kurmantau. Biz Қашан таптыңыз спасибаларды таптыңыз? Benim topqanım, men Asfandiyarışının негізлерін işlәнішілді. Мен өзімнің дұрыс линиядан бармағанымны менге оңаттылар, оларға рәхмет. Әр шулның үстінде ішлеймін. Исімізді ұныттым енді. Менің қатамны, сіз істер қылмақтар. Менің қатамны әйтті, ona зор деп рәхмет. Мен әлі яңадан башладым, мен Раул ярдам етті Ракаев. Оның не білен мен бойтаққа олат деп барам. Елан айтыңыз, bütün Эфир әфәнді, не спеши, не гони. Я дарю книгу. Иштәсіз ме, дуслар? Мында бірінші ревизияда, нешенші ел ол? Міне Курмантау бар. Бар? Служилы татары и ясашын татары. Білдіңіз ме? Бұрны бар ма? Буляритар міне. Бұл кітаптың авторы міне Мударис Сафин. Мен аның помощнигі болдым.
biz düştükten so'ng kurashga tegishmiz. Her bir rayonda bizning bor yetakchilar. Men de Erim efendini G'afuriy rayoni bo'yicha tugak tarixchilarini o'zingizning kirgan joyingizda yetakchi. Anlaşıldı. Давайте so'raymiz. Min de berdi. Смещениyorsun. Rıvatıra mititler, min mişer olaydı betirge kirekmeyin. Min koyşandır tipleri kotlamında bulgan totarlardan da betirge. Konkret. Tamamda engellikte. Yine şeyler sıkıntı. 83. yılda bizden G'afuriy rayonunda ne? Bütün mekteplerde boshqa tilini o'qitildi başladı. Birinchi klassdan o'qidi. Mana hamma xil bolalar o'tirgan. Mana shu hizlar bilan dars boshlab yubordi. Gitti jiri buyuna men boyta bizning avulni boshqa millatdan bo'lgan kelinlar da bosib bitdi. Men unuqlarim şehirde ular urushaydi. Men ularni не понимаю deyim. Ular totaşa öğreniyorlar hozir mendan. Men zastavляю. Boy tariximizni ko'tarsak, bolalar tilga da burilurlar. Biz boy tariximiz, biz bugun tarixsiz yashaymiz, bilasizmi? Давайте biz sujjet temasi, devam pozitivasini devam ettirelim. Nasıl bizning bo'lajak? Потом будет время возникать. Kim?